Liewe broers en susters, ek deel met u die woord, het Handelinge 2, vanaf vers 14 tot 21. Nou sal ek ongelukkig moet probeer om 'n klein opsomming te maak van die boodskap wat ek sou deel, sodat ek op die laaste keer tot 'n paar hiervan af kan gaan. Toegeliefdes, ek wil met u praat in die boodskap oor die 4 en die volgelinge. Die 4 en die volgelinge. The fire and the followers. Sonder die krag van God se teenwoordigheid, deur Heilige Gees en Jesus Christus self, is al die planne van die mens te vergeefs. Ons kan nie geestelike werk bou sonder die teenwoordigheid van hierdie goddelike vuur wat ons aandryf en ons innerlike inspirasie en krag gee nie. Die wêreld waarin ons lewe sê vir ons dat die programme van bestuur dat ons deur die strukturering van gemeentes die uitkomste kan bereik wat ons graag wil hê in geestelike dinge. Maar broers, management is nie 'n antwoord op spiritual needs nie. Die enige antwoord is God se Gees en die Heilige, die Woord en Jesus Christus. Dis die antwoord. So, 'n klein groepie mense kom by mekaar in kommunistiese Rusland. Hulle is deel van die ondergrondse kerk. 2 soldate bars in en versteur hulle aanbidding. En die soldate sê vir hulle, as enigeen van julle julleself nou wil red, sweer Jesus af en verlaat hierdie diens. 3 lede staan aanbidding op. Hulle was waarskynlik spioene. Hulle staan op en verlaat hulle die diens. Nog 2 gaan aarzelend uit. Soldate hou al hulle gewere oor en sê vir die mense wat agtergebly het, laaste kans. Ouers met klein kindertjies bly hulle, bly sit, nie wetende op dit hulle laaste oomblik is nie. En toe sluit die soldaten die deur en sê vir hulle, hou jou hande omhoog, maar prys God. Ons is ook Christene, maar ons het geleer dat mense wat nie bereid is om vir hulle geloof te sterf nie, kan nie die koning vertrou word. So dis die toets van die dit. En dis nie 'n buitengewone toets nie, dis wat Jesus self sê. Those who want to save their lives will lose it. Those who lose their life for my sake will save it. Luke chapter 9, verse 23. And so the German Lutheran Dietrich Bonhoeffer, just before he was hanged in the Nazi prison, said, when Jesus calls a person, a man, woman, he bids him come and die. En ons weet, Bonhoeffer was gehang deur die Nazis, selfs toe die oorlog klaar deur die Duitsers verloor was. Hulle het op so gehaat, want hy het totaal teen die stroom van 'n massa in die samelewing gegaan. Hy het gesê, God eerste, kultuur bepaal nie wie die kerk is nie. Today people think Christianity is about beautiful singing, lovely fellowship, and lots of knowledge about Scripture. Yes, our faith includes all genuine worship and all of these above. Never, however, to the exclusion of true commitment and the willingness to sacrifice.
other force against our faith should knock the church today as we sit here and give us this ultimatum: denounce Christ and leave, or remain and die. How many will stay? So what is the source of our true commitment, our renewal, our spiritual growth, and reaching out to the world to find the lost, to seek the lonely, to strengthen those in need, to encourage those in despair? Acts 2 gives us an answer. When the Holy Spirit fell on the disciples like tongues of fire and opened their mouths and their hearts and their lives, and they started to prophesy, and they received visions, experienced dreams, and heard God calling their names. The young people, the sons and the daughters, started to declare God's guidance. The elderly shared dreams of God's coming kingdom and His intervention in human history. Even slaves received the anointing of the Spirit. Wanneer ons die vuur van die Heilige Gees in ons lewens ontvang, dan eers begin ons ware transformasie. Daarom is daar niks in die wêreld wat 'n kerk in lewe maak, behalwe die Gees van God, Jesus Christus, sy woord. Dit werk saam. Die ander dinge kan help, maar dit is sekondêr. Die ou lewe word systematies afgesterf. Ons noem dit heiligmaking, sanctification. Elke dag lewe ons dieper in Jesus in. Ons kyk na die wêreld deur nuwe oë, 'n nuwe gees. En ons sien die Almagtige aan die werk in pragtige jong kinders. En die ou lusteloosheid vir die dinge van God wyk. Want daar brand 'n vuur in ons harte. Ons het Jesus geken. Daarom sê die psalmdigter in Psalm 69 vers 10, en Jesus self haal dit aan wanneer hy die tempel skoon maak. Hy sê, die hartstog, die vuur vir die huis het hy verteer. Daarom verstaan die kerk mense sê, ek hang maar hier 'n bietjie by die huis. Ek hoef nie na die kerk toe te gaan. Ek kry die kerk sommer deur die radio of die TV. Dit maak nie sin in die Christelike lewe. Dis mense wat nog geraak is deur die Heilige Gees. We talk about discipleship, being disciples, following Jesus. A rich biblical concept. It brings together true faith, the willingness for service, giving my time for the Lord, commitment, love for Jesus, repentance, the love of spiritual fellowship, and following. The fire leads us to follow. In the days of Jesus, few truly responded. And so it is today. The claim on our lives is so massive. For Jesus wants all of my life, all of my time, all of my gifts, for the kingdom first, and His righteousness, and everything else will be added unto you. Therefore,
no one comes to the Lord unless the Holy Spirit kindles the fire for God in your heart. That is why prayer is such a central element in the Christian life. Look, test the congregation according to his prayer life. It will tell you something. The disciple abandons herself and says, Lord, I belong wholly, completely to you. And if I should die for you, that will be my ultimate offering for you. And so, brothers and sisters, since I have arrived in Sarepta, I've tried to follow this call to stir the congregation. And I believe that the reverends here is trying to do the same. To call masses of people that are asleep to a fiery life of discipleship. Many don't heed this call. We are thankful to those that are truly committed, that have responded, and says, Lord, here I am. I don't think I qualify, but I step forward. Here I am. And so, brothers and sisters, I want to conclude by saying, whatever you do in this congregation, ask, how shall we hear the voice of the Spirit in Jesus Christ? All the rest are secondary. It's merely the fruit